kārenga kai pōti o Aotearoa i te pirangi ki whakarereke hia te ture e pāna ki te whakamāngina. Koe rā tā te kāpehu pōti mō taua takerā. Hioia hakoa te whakahe tonu a te nuinga o te kotahi rau 36 mano tāngata i whakautu i te pātai mō te whakamāngina i rungi i te kāpehu pōti. Toko maha tonu ngā Māori e tautoko ana i te whakaaro kia whakakorea te ture whakamāngina. Anei rā a Orini Tipenelich. He kahano Aotearoa ki te momi rauhea. E ai ki te whakakotahitanga i te ao kei te taumata tua waru tātou o ngā whenua katoa e peto ana i tēnei kai. Oh, if you're into that, bro, yeah, why not? He aronga ke i ngā rangahau a te reo tātaki. Ko te kōrero i karawhiua e te kāpehu pōti, whakaturea te rauhea kone i te haurua o te hunga i uiuitia e whakahea ana i tērā kōrero, tata ki te 50 mano e whakai ana. Kei waenga ko te wehenga ono a i harapuka te kotahi orau. New Zealand does tend to be sort of at the forefront in terms of advancing social rights, and so that's one of the reasons why these data are so interesting. Ka whakaatu hoki ngā raraunga i tā ngā kai tautoko rōpū tōrangapu whakaaro. Ko te matau kei te whakahe tai atu rā ki te pāti Māori, a kei te whakai te taha Māui. I think it's out there anyway and they're making money out of it, so make it legal. Kino ke te tautoko a ngā kai tautoko internet mana. Koni i te whitu te kau ōrau ki tā ngā kai tautoko i te rōpū ipurangi, ono te kau mārima ōrau ki ngā kai hāpai o mana. I'll decriminalise it anyway. Tautika ana te noho o te hunga Māori, te kau mā whitu mano i uia. Whātekau mātahi ōrau kāre i te hiahia kia mana te rauhea. Engari whātekau mā toru ōrau e mea ana me ture. Tata ki te toru mano e noho kūpapa ana a kotahi ōrau kāre i te mōhio. No. Why? Because I feel it's damaging to our youth. Because it hurts the cells within the brain and we don't want children to come up with damaged tissues. Ko te pakeketanga o te tangata ki te hoko Waipiro tētahi atutake i whiriwhiria, te nuinga o tā aiwa te Māori e hiahia ana kia hiki kia noho tonu rānei ki te 18 tau. Orini Tipenelich, Te Karere.